Ti Masakbayan. Nakita ka nagwapo ken ubing paygayam, jay simukat a CEO iti kumpanya a pagpapayam ka sekretary. Wansa, ubing pay mami, idi na stroke ti amana, ison ti simukat aka CEO, tadimat kabaulanan ti amana. Naggasatan? Gwapo lang nga rudan. Nangato pa'y ti saad na iti kumpanyada. Nagistrikto kan suplado unay mami. Talaga akas na, tanangato nga minti saad na. Agpraktikal kakit di, kat aramatam ti utek mo. Anya ti kaya Diyosawan, mami? Di mo kaya't atangadan da ka ti tattao iti kumpanyayo? Kasano ko ma? Gargariyam! Tapno inton si kati agbalin nga asawa na. May sakan to abaknang. Mayat sa ngagpaiso, mami. Gargariyak man ngagpaiso. Bareng matinag kadagiti dakulap ko. Nay, apayin lay ka. Kaslad da parikot mo. Takod-kudom pa'y day taulom, idi pimanaw ni Sir Sanjo. Kasano? Pinapanaw na kanumanan ti clerk na. Iso amang ipaskilak kanumanan iti wanted clerk. Di ka kadipay naruwam. Kanayon matakasta. Masapul manan amang interview ak iti aplikante. Kalpasan manan ti sumagmamano alawas. Pasukatan namanin. Maulawak sa iti aramid ti CEO tayo. Binulan samat nga agin interview ak iti clerk wenno sekretaryana. Di mat nga rod iso ti mang interview. Daytan samat ti trabaho makas HR. Ag-interview iti aplikante. Nalabas mat ni sir. Awan pa'y agbayag a clerk wenno sekretaryana. Amangan no di kabarbaro a sekretary na pasukatan namanin. Kaano nga ta? Nga adda makapaglumot a sekretarya ken clerk na? Ijay ka di syudad di pag-aplayam iti trabaho, anak. Wanang, ada nakita ka na i-post nga kasapulan da kano iti clerk. Kasta ka day. Pagdagusam ngay no kas pangarigan. Ada kano bakante a kwarto iti pagababangan ti gayam ko, nang. Hagan-anad ka nga road, anak ko. Sapay ko ma, tada masarakam at trabaho. No saan ko ama igasatan ti nakapost a clerk iti may sa kumpanya, urayan niya ditan a trabaho ti serkak, nang. Narwam kamat kit di itirigat, anak ko. Kabailam day ta. Sige nga rodan, nang. Mapanak pa iti dagos ti gayam ko. No maala ak akas trabahador, agabang akmutan iti may sa bakante a kwarto. Tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Sino ka? Apay nga umunag ka iti pasdak? May saak nga aplikante, sir. Paunagan na ko, ma. Ha? Talaga ka di nga aplikante ka? Kita man ti bayo ditam? Security guard ka di ti rumbang amang kita iti resume ti aplikante, sir. Saan ka di nga iti HR ti rumbang amang kita? Ha? Amin nga aplikante kat disente da. Saan ati kinadisente ti pagkitaan iti kinalaing nga trabaho, sir? Amok ti may papan iti data entry, record keeping, customer service, kan basic software applications. Sige nga rod, sumrakan. Agdirtyo ka ni HR. Agyamanak, sir Guardian. Sino ka? Anak kaunag dito'y pasda? May saak nga aplikante, ma'am. Iti kas na alangam, nakamaong iti agkup-kupas, daan a sapatos, ay, jak maawatan ti tsuram. Saan ati kawas ko ti agtrabaho, ma'am? Nalaingak na may papan iti pasikot-sikot ti computer. No siyak ti mang-interview kan ka, saan kon apatuluyan? Itsuram langan, saan ka apumasa? Kaya't ko makasarita ti para interview, ma'am.
Saan kan amang namnama? Dagiti laang disente tagtrabaho ditoy. Kas iti arwatem ti rumbeng, ma'am. Ti makit-kita ti puseg ken nagkiting apalda akas lakurang ti tela na. Ignorante. Ha? Inak man laangan iya opisina ti CEO. Good morning, sir. Anya tinasaya ta makita iti kastang itsuram. Opisina daytoy. Apay akasta tilangam. Ha? Mayat mo ti ayos ko, sir. Jak kayat makita pa iti kastang itsuram. Nalawag. Uwan, sir. Sir, anya ka diti aramidak kita? Anya. Nasken ka di pa'y adamagan dayta. Anya ka di dagiti appointments ko ita. Ah? Ay, sige, sir, takita ang iti record. Ay, ada meeting yu iti 9 o'clock, sir. Agkita kayo kini Sir Liam diti opisina iti 3 o'clock iti malam. Agsipod tawan pa iti clerk. Urnusan dagiti files iti lamisaan ko. Uwan, sir. Matungpal. Adda ka di experience mo akas clerk? Nagtrabaho akas clerk iti maysa nga opisina ti lending institution, ma'am. Apay nga rod apimanaw ka ijay. Padasat mo ti agtrabaho iti sabali nga opisina, ma'am. Nakita nga min ti impose yung agkasapulan kayo iti clerk. Nag-resign ka kadi iti sigod at trabaho? Uwan, ma'am. Ada nga min kadwa ki jay akabagyak matlaan. Ison ti nagbati, tasyak mo ti umay ditoy. No, ikandak iti gundaway, ma'am. Ibagakan ka. Istrikto ni sir. Kagura na ti babae amang ipakita kan kuana iti anyaman a motibo. Maano sam nga ta? Trabaho ti imayak, ma'am. Saan kat amang ipakita iti anyaman a motibo iti boss? Masapul asus tiniramday ta nga imbagam. Tapno agbayag ka dito'y akumpanya. Kaya tiyo asawan? I-hire dak, ma'am? Yes, you are hired. Sika, apingin mo nagka iti opisina ni sir. Inalada ka a para dalos? Clerk ti inaplayak ditoy, ma'am. Imbagada IJHR, dito'y kano ti pagtrabaho. Diyak impagarom a pumasaka iti interview. Iti kas na akawas kan itsuram. Clerk? Ada ka di parikot, ma'am? Saan na ka mapan makipagent? Tapno mabalin ko ti agbikini, wano ag miniskirt, wano ag shorts iti nakakitkiting. Anya? Mangin-insulto ka kadi? Sinong batak lang ti imbaga, ma'am? Diyak may turag ti agkawas iti kas iti kawasyo. Ayan ka din ni boss? Adda na panan na meeting. Umay to inton madamdama. Ita, tadda ka matlaangan. Sikan ti mangurnos kadagito'y a files. Areglado, ma'am. Naalamot gayam akas clerk jay probinsyana. Daan dagiti kawas na. Kan saan adesente? Pinadas ko. Takanayon ngamin a papanawan ni Sir Sanjo dagiti babae a naasidag kan kuana. Barang sana kas jay dayja a probinsyana. Amangan mo't no saan amagustuhan ni Sir Sanjo ti panagkawkawas ti probinsyana. Pangkitaan no papanawan namanan. Makita inton sumangpat ni Sir. Amangan kit di, no di na kayat ti panagkawkawas ti babae. Naku na ti babae. Asaan at ikawas na ti pangkitaan iti kabailan na nga agtrabaho. Sa bagay, at damat kit di kalintagan na. Naurnos dagiti files ko. Agyaman no nagustuhan nyo, sir. Si kagayam ti imbaga nilay ka akabarbaro a clerk. Uwan, sir. Imbaga ni Ma'am Carla nga isimpak dagiti files. Iso nga insimpak, sir. Kunak no ni Carla tinang isimpa. Iso nga minti binilin ko itay, sakbay apin manawak. Ayan na ka din. Saan ko nga amo, sir? Remormot itay? Kunak no ni Carla itay tedda di talamisaan. Saan ko nga minan at tinalyaw itay? Sir?
Mabalin ko ka din nakitaan dagiti files iti computer, tapno amok ti aramida. Okay, barang no nalaklaka a makasuro ka, ngam dagiti imuna clerk. Saan ngamin ati trabaho datin into na renda, no di kat siyak? Ha? Anya ti kaya ti asawan iti da kayo ti into na renda, sir? Inaramid mo kanin ti insingasing ko nga aramidam, anak. Masurunak nga rod, mami. Ta dinilaw na ti kawas ko. Dinilaw. Nagmayat tupay. Makita ti kinasiksim iti kawas mo. Jakman amo iti daydi a lalaki. Baklan samot. Bakla nga ta? Padasam lata pakitaan iti motibo. Tapnumat na, iti palabog ta. Kunak no pagawidin na ti probinsya na akabarbaro a clerk. Ngam saan mat? Napintas ka di, day ta, clerk. Napintas ko ma, no ayusan na ti panagkawkawas na. Saan mat talos siyang? Saan ka apaatiw iti day ta, clerk? Napintas ka. Ikagumaamkit di apatinagan. Hello, anak. Kumusta kan? Nakabiro ka din iti trabaho. Wanang, may saak a clerk iti bagbagak a nagaplayak adakkel a kumpanya. Nasayaan nga rod, anak ko. Sapay ko mata nasaya at dayta anastrakam at trabaho. Sapay ko manang. Nabiitak pa'y mata ng rugi. Diyak pa'y nakita nga imisam ti boss ko. Ngam ti kadwak iti opisina ti maditi aramid na. Dayta maditi aramid na tiliklikam. May mayat matlaang ti awan kagura, wano kaapam. Wanang, saan ako nga papira? Wan matkit day, anak ko. Ala, maturog kan, tapno makainana ka. Adaman ng trabahom inton bigat. Sige, bye, anak. Adda kan diti opisina? Nasapa pa'y mat? Imbag di nasapa, ngam ti maladaw. Ala, punasan man nga rod to'y lamisaan ko. Nagtapok. Pinunasa kong tilamisaan mi ka ni Sir Sanjo. Saan mo't siguro apat tilamisaan mo? Kat siyak timang punas? Apay na di mo inraman a pinunasan tilamisaan ko. Clerk ti trabahok ditoy. Saan kat a janitress? No kayat mo, ipakadam ka ni Sir Sanjo. Tamangala ka iti janitress mo. Addan to aldaw mo kanyak si ka probinsyana. Aldaw? Kaano day tang aldaw? Anya ti aramida? Ha? Saan ka makaawat? Awan amom! Na-review ka din dagiti bookkeeping records ti kumpanya. Wan sir, iso na sapaak na imay tapno ma-review. Good job. Isarunom ngayon ko dagiti kabarbaro a data tayo. Inrogi kon sir. Kaya tso ka di nga i-forward kon iti computer yu tinalpas ko, sir? Okay. Tapno makitak mat dito computer ko. Sige sir. Aday ta, forwarded sir. Mabalin nyo nakitaan. Ang kape kayo kadi, sir? Busy kami kini Jasmine. No time for coffee. Di trabahom ti kitaan. Owan, sir. At tantong aldaw yu ato. Saan mo ta pinapanaw ni Sir J. Kabarbaro a Clark? Dayta nga ron ti ururayan mi kanilay ka ama pasamak. At dan samot milagro ama paspasamak ah. Italang mat daytoy. Apay mo't amilagro ako nam. Milagro ah. Ta medyo nabayag basitan ti Clark na. Sigud kad agsukat adagos iti Clark. Amangan no napuskol ti rupa ti probinsyana. Isuasaan ang makarig na. Anya pa'y ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na akit nabayagan aapim manaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana, Clark? Urayan tayo ti sumaruno a mapasamak. Sigurado apapanawan naman in dayjay. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na, o di nabayagan na pimanaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana, Clark?
Urayin tayo ti sumaruno ang mapasamak. Napintas nga agpaiso di probinsyana. Hangam, nagsimple matlaunay. No, sino pa'y tinagsimple? Isumat ti bimayag iti opisina ni boss. Baliktad tininamnamak ang mapasamak. Kunak no mapapanaw adagos. Saan mat? Saan ko ba'y kumapastrakan dahi jay, di damo na ti imay. Ngamadlaw nga damat utak ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin na ka ti boss mo. Nagayad a bestida. Kaslagaw. Long dress lang mat daytoy. Di na kaya tinakiting takuna na kurang ti tela na. Di ipakitam ti sobra ti tela na. Nagayad. Sa bagay, ang mga nukas ti kayat na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagikwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae, gapu iti kinataar na. Nagmayat nga tan, numaysa kan tumat a boss iti kumpanya. Adun to ti umapal kanya, no mapasamak dayta, mami. Iso nga rod nga ikagumaam, tapno mapansin na ka. Di mo sardayan. Pagserbiam iti husto, tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinarayam a party, sakbay nga imay ka ditoy. Party? Ha? Ignorante ka talaga. Party ka di laang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay mo matket di. Ad-adda pimintas ka. Imba, tanakitam ti kinapintas ko. Ah, awan ka di pa ni sir? Awan pa'y matitay si Mang Patak. Madamdama pa'y siguro. Kanayon ka abisi nga gin-encode. Ado ka di pa'y ti encode mo? Impa-encode nga ni sir dagiti kabarbaro a files. Ada hard copy nga intad ti ka-meeting na. Di da intad ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Laika, adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam no adda ag birthday. Nakita ko ngamin ang nakalong dress ni Carla. Oray siya, nakitak mat. Damagak ko maitay, ngam husto mat ang nakapanaw. Saan samot nga ita ti birthday na? Anya nga tati selebrasyon na, tanaglong dress. Apay adi mo dinamag kankwana. Saan ko matan adinamag? Si kamutan tinalagip ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir. Saan ka di ang maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka di? Sir? No masikog ka, mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Ni, saan mo't sir? Sa anak mo't masikog. Balasang akpay nga awan surok awan kurang. Apay nga rod anak ka maternity dress ka, no saan ka masikog. Jasmine, in-forward mo ka din dagi tinalpas mo anayin code. In-connect kun iti server, sir. Adan iti computer yo, dagiti nalpas ko ana encode. Good job. No apay nga min anapukaw jet tao ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo, gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din ang masikog kano ti agbado iti kasjay. Maternity dress kano. Anya ang maternity dress? Tinasamot ammo ti lablabidan na day ta boss mo. Kinatawaan nakpay aje probinsyana. Ha, masurunak. Agpadadangaro, dadida ammo ti mota. Awan lang amin ti di kay bagbaga pagkawas ko, mami. Napintas mati dinait ko akawas mo. Nangina pa'y titela day jay. Uray nangina. Kaimbagakit din jay boss. Ano ka no masikuga ket mabalin ko ti mangala iti maternity leave ko. Anya? Maternity leave? Dakkel ka di ti tiyan mo ta ibaga na ti kasta? Ay, makapasuron day at tao. Awan sakit rik na ti sinalbang. Bakla ang atang.
Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kumusta ti trabaho? Nasaya atak mat nang. Uray ka na yun anak kami so ti boss ko. Di na pa'y mat binabalaw ti trabaho kung nugapuanak. Nasaya at matngarod no kasta. Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga rod nakita nga imisam nang. Di nang samot amo ti umisam. Ang mga nooray si ka, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam. Iso kumaati umo na nga umisam, sakbay nga isamak nang. Iso ti lalaki. Ay, wan gayam. Ada impawid ko akwarta. In kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abono, kan pestisidyo. Gumatang kayo matan iti sidaan kan masapsapol yun, nang. Sige, mapana ko na iti trabaho. Bye! Agyaman akmanen iti impawit mo anak. Ala, agan-anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Apay ka di ma. Sa anak ang nagkamali ang nangalakan ka akas clerk. Di na ka pa'y pinapanaw ni Sir Sanjo. Apay ko mapapanawan nak, ma'am. Awan mo ti basol ko kankwana. Amom ka di, nga ado kami amas-mas daaw, no apay adi na ka pinapanaw. Awan pa'y nga mi tinakapagbayag a clerk na. Anya ka di ti basol da, ma'am. Di da ka di amo ti ag-computer? Amuda, tanakaturpos damat. Nga may sa ti amumi ang makagapo. Anya ka di day tama kagapo, ma'am. Tikang runaan, tikagura ni sir, tigarampingat. No ti babae ti mangipakita iti motibo, kagura na. Kasta ka di, ma'am? Ay, saan ko pulos nga inaramid dayta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak ang nagbidot ang nangalakan ka. Akas clerk na. Sikatay imbaga ti anak ko akaopisinaan na. Agpahisugayam alos siyang ti tsuram. Ha? Amamudak nana? Asino kayo? Kan asino ti anak yo? Saan nga importante amamunak? At da idi pa nagsabat tayo. Kat naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Ada ka di ibagayo, nana? Awan, no apay ba't nga mina nagsabat ta iti dalan? No diya kagkamali, ni Carla ti anak yo. Ta, agkakaingas kayo iti lang kan ugali, nana. Anya kumama, tinagpadaan mi iti ugali ako na. Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di ti imbagak? Ani Carla ti anak yo, nana? Anak ko ni Carla. Ngam, anya ti ugali mi anagpada ako na. Da kayo maggayam, sir. Good morning. Adaman damagag. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir? Apay, adinamag yun no tumboy, sir. Dinamag ko lang, met. Dumangamin kadag iti naglabas akadwak iti opisina. Di kay maawatan, sir. No ti klase, ti panagkawkawas na, dinilaw ko iti nag-apply. Ngam, kunana, asaan ka no nga iti kawas, ti pakakitaan, iti laing nga agtrabaho. No di kat iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, sir. Mabalin ko akid dawan, abaliwan na ti panagkawas na, no iso ti parikot yo, sir. Agpay sumat kit iti imbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto at. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Ha? Awan. Sige. Panawan ka pa'y dito eh. Nay, at da kagayam dito'y kantain. Nga mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutak man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka diti sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na, no tomboy ka no ni Jasmine.
Gapo ka di, takas di ti pa nagkawkawas na. Ang madlaw mo ta babae. Ay, maburbur siya, anak. No apay akas jay ti saludsod na. Saan ka di weird day jay saludsod? Pagkunamat, Tigargaraw ni Jasmine kat saan mat alakyan. Ti tomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alosyang. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, Mami. Sa bagay, ngam sa balimat ngamin, ti panangibaga na, ta medyo umisampay. Ay, awan ka is ka na day at tao, tapno pagsaritaan tapay. Wan ba't kit diya? Agpanunot taman kit di iti aramidan ta. Tapno kagura ti boss mo. Kasano ko, Mami? Isu nga rod ako nak nga agplano tano kasano. Jay ko mapapanawan ti boss yo. Tapno si kalaan ti kadwa na iti opisina na. Ngam ti question. Addaam mo na iti computer asaan ko nga mo. Ti may papan iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Magpaisuro ka kan ko na. Inton amumon, isunto. Kasano ka di ti aramiden may papan iti server, Jasmine? Isurunak man, kabayatan nga awan pa'y ni sir. Saan ka din nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Di namat dinamag. Sa maysa, itala ang mata ito'y. abay nga da ka di talamisan ni Jasmine. Hingkay di lamisan mo. Takitaam da kiti appointments ko itangal daw. Uwan sir. Jasmine, nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan, sir. Nalpaskon. Adamot na dita computer yo. Good. Masapol ang makitak. Tapno amok ti i-present ko into nagkita kami iti business partner ko. At dahil tugot ko nga inlutok amakan dito sir. Naimas da iti amerian ka. Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak a meeting. Kanan nyo laangan kini Jasmine dayta. Adamot balon ko dito akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Ha? Luto ti probinsya? Kaya't ko aramanan dayta Sige, sir. Taikan kayo. Manmanong adda magatang akasto dito syudad. Anya ka di daytoy? Nagbanglo. Kalamay dayta, sir. Nailuto itinyog. Iso ana banglo. Nabanglo nga peso. Panagkitak. Naimas dayta. Nagustuhan na kadimot laang dyan luto. Idi imbagak nga dain lutok a naimas. Imbaga nakit din analpas ka no anag merienda. Anya, di nakadiri namanan. Imbaga nakit din nga itad ko kinilo siyang. Kat, inted mo ka di? Saan, Mami? Nambarak. Idi inruar nilo siyang tikalamay na. Imbaga nakit din anabang lokan na imas ka no. Ay, surun kon. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti daytoy sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, Mami. Amangan manan no palpak. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti daytoy sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, Mami. Amangan manan no palpak. Masapul ani Hasmin ti padaksam. Tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa na, Mami? Dayta ita ti panunutek analaing. Masapul nga agbalig ita. Saan nga tang agkibaltang manen dayta ang mapanunot yu, Mami? Saan ba't siguro nga agkibaltang? Agbalig ita itan. No apay mat ngamin nga imay daya probinsya na alosyang.
Dumteng ti aldaw, apumanaw dayjay alosyang. Siyak ti kaunaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni mami. At the flower vase dito ay nga dakarga na danom. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss. Aha. No punasan ni Jasmine ti lamisaan, masagid na ti flower vase akas lasarming. Matuang lakit di, kat mabasa dagiti papeles iti lamisaan ni sir. Makapungtot lakit din ni sir. Sigurado apapanawan na. Rumarak pa dito eh. Madamdama, adan ni Losyang. Nasayat met, nuin mo na ni Carla. Tapno maisagana na ti papeles, sakbay asumrakak. Good morning, sir. Ada kayo matgayaman. Sige tao muna kay opisina. Inakpaisim pa dagiti papeles iti lamisaan nyo, sir. Imunan. Di nakman la inuray. Mapan na ka no isimpa dagiti papeles iti lamisaan ko. Apay nga taan na sa irak iti pinanawan nak. Di na ka di kayat, ti makikuyog kanya. Ay, sir, good morning. Itay pa ngayon muna ti sekretaryayaw. Nuin mo na, kaawatan na naisagana ng dagiti papeles iti lamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay pa'y matalim mabas ditoy. Good morning, sir. Adda kayong matgayaman. Agkuyog tama pan ijay office. Itay ka kanupay matasimang pet. Naisaganam ka din ti papeles iti lamisaan ko. Kwan, inuray ka pa'y ngamin, sir. Nakitak mat akap ka pa ni Jasmine. Isagana na siguro. Imo na ka lang aruden. Apay nga inyuray mo pa'y kankwana. Ditakan. Dinardaras na ni tinagna. Pinanawan na kit din. Bastos. Darasak, tamapanak matan iti opisina. Ay, natinag ti flower vase. Apay yung kabil da iti nga to ti flower vase. Oh, anya pinapasama? Ano kinaramid mo? Sayang kinapintas a flower vase. Sino tinangi kabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro Adda dita idi kalman idi nagawid tayo. No siyak tinangi kabil, amok nga da dita, kat saan ko kumaan na sagid. Alangan mat ani sir tinangi kabil. Jasmine, agdardaram ti imam. Sorry, sir. Diyak ngamin amo nga yung kabil da iti nga to ti flower vase. Kitak mo tayo, imam. Ha? Saanan, sir? Basit lang ang daytoy. Adapan nyok dito eh. Ha? Yag mo, tapunasak ta dara. Saanan, sir? Siya kon timang punas. Siya akong kunakmet. No di mo pa'y la ipapunas kanyak ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino tinakita yung nga imuna asimrek iti opisinak itay? Apag iso nga oras ti trabaho, iti simmang petak, sir. Saan ko nakita no asino ti mo na? Apay ka di, sir. Siyak tinaudi arimwar iti opisinak iti kalman. Nakitak pa iti flower vase iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak, sir. Natinag ti flower vase ket nabuong. Flower vase pa'y day di mamaday jay. Apay anatinag, sir. Nakita nga awan basol ti nakatinag. Jay nangikabil iti ngato ti aking basol. Talo kayo laang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Payaban man ni Darwin Agard ditoy. Ariglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuman napagtaktakan daytoy? No agpudno ti akin aramin. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaang matamaamuan no asino ti ulbod. Ipareview tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakid din. Tada CCTV. Oh my God. Adamat gayam CCTV. Kasano itan? Ni, apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan kamatan.
Saan mat anapudot ta da aircon? Sir, ang mga no naingatok ti vase, idi po nasa kumatilamisaan. Idi kwan, napanak i-JCR. Husto mat nga da kayon. No itay pa'y kumanga imbagam, saan tayo kuma, anataktak? Sorry sir, saan kong ingagara? Nalipatak siguro. Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo. Diyak ni namnama amalipatak, sir. Basta ti amo, kat ang mga no naingatok idi punasak kumatilamisaan. Idi napanak i-JCR, diyak gayam na isubli sakbay asimrak kayo, sir. Ikang ka pa iti may sa agundaway. Ngem no addapay saan ko akayat ama aramid mo. Ikaten kan dito'y kumpanya. Oo, sir. Agyaman ako na iti kinasingpot yun. Nagsingpot kayo, sir. Diyak kayaten ama ulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Di ka di makaala iti bakasyon mo. Sa bagay, nabiit ka pa'y laang di ta trabahom. Awan pa'y makatawin mo. Kuha nga main, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakano makita. Padasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Ay, oo na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Anusam nga ro ti agbakasyon, anak. Amang ano iliw ni tatang mo ti panagsakit na. Sir, mangifailak ko may ti leave. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsya yun? Ija Isabela, sir. Adayo ditoy. Kaano kang agsubli? Sapay ado ti aramidem ko man. May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag maten. Awan nga minti mga ramid ka dagiti aramidem. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mat nga da ka malinay. Sukatak ko man kat. Isumat lagayam akanayon nagpaisuro kanya. Sige. Palubusan ka. Basta agsubli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman na kiti pamalubos yun. Agbakasyon ka gayam. Nasayaat mat. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maaramid mo ka di amin arumbang nga aramidan ija opisina? Di mo amo ti daduma, saan ka di? Apay, si kalaang tiyaddaam muna. Sapay ko mga rod, tasana ka maurnungan iti aramidan intun sumang petak. Rumbang laang nga aramidam, tatrabahom kat nga rod. Sabali mat ti aramida. Ngam no siksikat yadda iti opisina, saan ka di arumbang nga aramidam? Tasi ka ti mabati ditoy? No anya ti ipaaramid ni sir, iso ti aramida. Sikat ti makaam mo. Ijay ko mga min probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam, saan adito'y syudad. Uray probinsyana taadda ka baelak, asaan mo akabaelan. Agmano ak nang. Da kamot gaya mo, anak. Apay adi mo imbaga ta sinabat da ka kumaijay ile. Kaya't kayo nga rod asorpresaan, nang. Ayan ka din ni tatang. Ada iji kwarto. Kanayon ba't nga gurgurikor ka naglaladaw? Intan ija ayan na, bareng sumaranta. Wadang, ngam isimpak pa dagiti ginatgatang ko. Amangan no itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anaungat ti bus mo? Naku na mga min, adi na amo ti umisam. Di nan samot ngamin masangot ti umisam. Takanayon ang makumikom iti sangot ti computer na. Ay katuan talaga akas ta ti mangup opisina. Computer lata ti sangsangwan na. No awanan jay losyang ako nam, mapankan iti opisina. Nagsapakit din ngay, mami. Masadutak pa eh. Tapno maka-make up ka, sakbay asumang pati amom. Madlaw na ita ti pintas mo, taawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay,
makaretouch sak analaing sakbay asumangpet ni Sir Sancho. Lalaingam, tapno agbalay kita. May sakan tumat abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tamat ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kesan dagiti empleyado. Isungarod nga ikagumaam. Aramidan tati amin, tapno matungpal day tatarigagay. Okay, inak nga rudan, mami. Agpapinta saksakbay asumangpet ni Sir Sancho. Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na, tapno ma-inlove ken ka. Madama ti retouch mo? Saan ka di amay mayat? No isagana mon dagiti pirmaan? Ay, sir, kunak no saan kayo pa'y ngamin asumangpet? Apay kumaasaan na kasumangpet, ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matiin into na rin, tatimat agmamaat. Ay, sige sir, isagana kon. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Probinsyana, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Apay kumaasaan na kasumangpet, ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matin into na rin, timat agmamaat. Ay, isagana kon, sir. No ni Jasmine, nakasagana dagitan. Tuladem kumamat ti kinapartak ni Jasmine. Ikagumaak ng artapan ni Jasmine, sir. Aramidem, no kabaalam. Panagkunak, saan mo amaartapan? At damat pangatiwak ken ko na, sir. Wen, mamati ak nga atiwem, no iti pa nag-make up ti saritaan. Tas saan ket nga rod nga ag-make up? Natural, ti pintas na. Dakmatan makit-kita ti probinsya na. Pinapanaw ka di manin ni sir? Nag-leave, tamasakit sa kano ti amana. Tingamin na mo, kat saan nga agbayag day di a probinsya na iti opisina ni sir? Isulang mo tinakapagbayag iti opisina ni sir. Uray mo't kid din ni Carla Aldaw lang mo't inunaan na iti day di a probinsya na. Kunak no papanawon ni sir day di akarla. Gapo iti panakabuong ti vase. Ngam di namat pinapanaw. Nagasat pa'y laeng, tainik ka ni sir iti may sapay agundaway. Doon niya kat tinaknakan na, tay naramid na dayjay. Amangan no agpaiso ti kunana. Analipatan na laeng nga insubli. Siguro, di tayo mo't maliklikan ti makalipat no maminsan. Agi padamag kadagos, no anya tinapasamak iti opisina yo. Mayat ka di matlaang ti resulta tinaramid mo? Saan, mami? Imbaga nakit din at ikano agpapamaatin into narak. May mayat kano ni Jasmine, ta natural ti pintas na. Apay anay raman pay ni Jasmine iti saritaan yo. Kat awan mo't ijay opisina yo day jalo siyang. Day talaunay ti pakasurunak. Uray awan day jay a Jasmine. Kanayon pa'y laang amadakamat tinagan na. Adda sakit diferensya ti panagkita ti bosyo. Di na ka makita. Ngam day jay alos siyang makita na. Isu kasurun ko day jay alosyang. Noon niya nga tati addakan kwa na Mang panunot ka pa iti sabali a pamuspusan. Tapno dinan malagip day jay alos siyang. Jasmine, sika ka din day ta? Siyak day to, sir. Saan ka di anak kalipay laang ni Jasmine? Kunak no ni Jasmine itayan. Idi nga nakitak ti rubber shoes mo. Kasmat iti rubber shoes na. Baro day ti rubber shoes ko, sir. Saan akas iti rubber shoes na ako nam? Di mo pa'y mat-inyin code dagiti kabarbaro a files. Ay, irugi kon, sir. Sabali nga min di inyen code ko iti kalman. Ay, manupay nga aldaw. Sakbay asumangpet ni Jasmine. Jasmine la aminan. Makapasro. Madlaw yu ka di akanayon analiday ni sir? Kas-lakas tangarod. Adda nga taparikot na. Nalabit. No lumabas dito kat nakadumog ang magmagna. Nakabulsa ti maysa nga ima na iti pantalon na. Timot maysa.
nakabitbit iti portfolio. No amo ka sumungad. Umunagak diti opisina. Taamangan no pagpupudutan na. Anya nga tang agpaiso ti parikot na. Imbaga na kumakada tayo, tapno amo tayo. Amangan mat no personal abanag. Iso adi na ibaga. Sa bagay, no parikot iti opisina, ibaga na kada tayo nga empleyado. Ay, nabampanukang. Ado ti naramid ko iti opisina. Awan ngamin kadwak. Saan ka di amay mayat? No awan kadwa. Tapno dwa kayo laeng ka ni Sir Sanjo? Ngambukudak mo ti trabaho, mami. Makabanog, makapa-stress. Nang runa no ipaulit na ti naramid ko taadda ka no kamalinan. Ipaulit na, kunam? Wan, mami. Ibaga na a mistake ka no, kat pasukatan na. Kasta ka di. Kasi kamot nga rod. Uray kumaa, numaban ni ita. Tapno aggibos matan ti panagan-anos kung agtrabaho iti opisina. Basit lang ano, sen. Awan papanan na, no di maban ni itam to. Saan ka di amay mayat no dito'y kalaangan probinsya nga agtrabaho? Iji kabisira no iso, taas asidag. Ngam sayang di trabaho, nang. Mayat pa'y ti sweldok ijay. Hinggam adayumat ngamin. Sagpaminsan ka lang nga agaw awed. No lakat makakita ak iti na nga to asweldo. Padasag to ti umalis, nang. Diyay ngamin ka adayuna. Oray saan unay anang ato ti sweldong. No lakat ka na yun ka nga agawid ditoy. Aganos tayo pa'y basit, nang. No makaurnungak, oray ag negosyo ak tulaangan dito'y lugar tayo. Mayat mo't ka ti ag negosyo no maigasatam. Iso nga anusan nyo pa'y basit no madayo ak manen, nang. Anya pa'y nga rod. Di kas talatan anak ko. Apay akas to'y ti marikriknak. Apay asap sapulen dagiti matak ni Jasmine. Gapo nga ta. Tanakapsot ni Carla ang mga ramid kadagiti ipapaaramid ko. Amin na nagbalin na clerk ko. Kinagurak no mangipakita da iti motibo. Nababati pa nagkitak no kasjay ti babae. Kasladida nakakitkita iti lalaki. Iso nga dagurak iti kakasjay babae. Ngam ni Jasmine. Diyak pa'y nakitaan iti kasjay akababalin. Nakakonsentrate latan iti trabaho na. Saan at tumalangkyaw. Laika, kitaak man ti biodata ni Jasmine. Saan ko akinitkita idi? Ken awan ti cellphone number na kanyak. Mabiit lang, tabiro kak, sir. Yagkon to iji opisina yo. Biro kam itan, taurayak. Kayat ko ang makita adagos. Sige. Takitak iti ayan dagiti records ko, sir. Adoy, sir. Alakon, agsubli ako ni di opisina. Dinardaras na nga inala sa pimanaw. Apay nga ta. Laika, agdardaras mo't api manaw ni Sang. Anya tinalanakan ka. Jayman biodata ni Jasmine? Jack maawatan no apay nga inala na. Di na dinamdamag. Itatawan ni Jasmine, sana inala. Itapay, sa interesado iti bioditan Jasmine, saan ka di adi nakabibiyangan no kasjay nga ag-interview ka iti aplikante? Mas daawak nga rod no apay. Amangan no kayat nalaang amaamuan ti lugar, ken daddo mapay ama ipapan ka ni Jasmine. Idi pa'y ako madamo ni Jasmine ti simrag, kat kinita nandagita. No anyaman ti panggap na, iso lang ti makaamo. Sa bagay, awan bibiyang tayo ijayan. Ang nakaskas daaw man. Anya nga tayo basbasaan ni sir.
ruwar na ti cellphone na. Kasla damot saksakaran na. Ilipas mo daytar aramiden. Adala ang awagap. Uwan, sir. Matungpal. Agawaan. Rumuarak biit, nakapsot ti signal dito yung ti opisina. Sige, sir. Kitaak man tinakaparabaw iti lamisaan a binasa ni Sir Itay. Di ba yung data ni Luciang? Apay dito eh. Di ka di cellphone number ni Luciang ti sinakarna dito eh. Hello? Sino ka di daytoy? Hello, Jasmine. Kaano ka kading agsubli dito yung syudad? Dandanin malpas ti bakasyon mo, saan ka di? Da kayo, sir? Ni, saan ko nga intad ka na kayo ti cellphone number ko? Sana napateg, no sa dino tinangalag iti number mo. Damagak lang, no kaano kang agsubli dito eh. Kuna ni nanang asaanak kanon nga agsubli dita, sir. Adayo nga min dita. Ha? Saan ka nga agsubli? Kuna? Kasta mo timbaga ni nanang ko, sir. Please, agsubli ka kuma. May kawak, manipod di ka makitkita. Ni Sir Matt, itaman pa'y amang rabak kayo. Sana ka mang rabrabak, Jasmine. Kasapulan ka unay dito eh. No kaya't mo, umayak dita. Tao may kasukunan. Ha? Saanan, sir? Bye! Asino ka di tinakasaritam iti cellphone mo, anak? Tibos ko, nang. Mas daawak ta inawagan na. Ang mga noado ti ipatrabaho na kan ka. Nalabit. Ngam ti pagsidaawak. Umay nakanusukunan dito eh. Ay ngam adayo ditoy. Sa maysa, adayo ditoy iti ili. Malaksid ano ijay ti pagsabatan yo. Mayaw awan to lakit day. Ipapilit namot nga umay. Nakasagana da ka no iti driver na. Palubusan da ka di pa ngagsubli di syudad, nang? Anya pa'y nga ino di kasta. Basta ka na yun ng kumamot at agbakasyon dito oy. Nulaket palubusan dak nang. Matungpal ti kayat yo. Panagkunak at nasingpat ti bus mo. Apay ngay nga umay nakasukunan. Boss, edinto ta empleyado ka lang. Mas daawak nga rod nang. Kasladyak mamati. Ka-text mo nga roday tabus mo. Ta ijay ile ti pagsabatan niyaw. Awanak inton bigat, ada papanak. Papanan nyo ka di, sir. Mabalin amamuan. Awan mo't ngamin tinaka-schedule a meeting nyo ita, sir. Mapanak iti probinsya. Inak matagpasyar. Probinsya, sir? Itaman pa'y? Adda ka din nakaskas daw itimbaga. Basta aramidam ti instruction kong aramidam. Matungpal, sir. No adda umawag iti telepono. Ibagam nga da importante anapanak. Kasano ka-importante ti papanan nyo? Ta ijay probinsya pa'y, sir. Importante launay ti gagaraag ijay. Apay nga tanga aday ti lamisaan ni sir ti bayodata nilo siyang idikalman. Idikwan, kuna na nga awan kano ita, tamapan ijay probinsya. Anya? Apay ka no? Dinamag ko, ngam kunamot ni sir anapatag kano ti gagaraan na ijay probinsya. Saan nga ta nga ijay probinsya ni Losyang tinapananda? Asino kumaday jay alos siyang apagtaktakan ni sir iti oras na? Wan batkit dia. Naira nala siguro a probinsya tinapananda. Nga saan nga iti probinsya da ijay a Losyang? Nga mas daawak man, mami. Apay ti bayodata ni Losyang aday ti lamisaan ni sir. Napanain nalaki nilay ka. Ti bayudatam? Adda ka di iti opisina ti boss mo? Ti amo ket awan ijay, mami. Diyak pa'y mat nakita ijay. Apay nga tangay. Madin samat da ito yan. Adda samat jak magustuhan ang mapasamak. Hello, sir. Ayan nyo ka din.
Asidag kami ni Tili ngayong bagang. Pagkitaan mi ka. Adak iti gasoline station iti crossing, sir. Apag iso nga rod. Agpagasolina kami pa'y. Adayo kayo kadipay, sir. Asidag ka nun. Kung natin nagdamagan mi. Sige nga rod, sir. Agora yaklatan ditoy. Bye, sir. Naimbag tadi kami narigatan na ng birokan ka. Adayo talaga ti probinsya yo. Ada ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito yung bagayo? Iti anya agapo. Probinsyana, dito'y drama tayo, di masakbayan. Ada ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awanan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito yung bagayo? Iti anya agapo. Saan ka kumamas daaw? Basol ko ka di, no kailiw ka. Mas dawa ko na iti bagbagam, sir. Imposible da ito eh. Saan nga imposible? Kaya't ko amapan tayo iti lugar yon. Ha? Kaya't yung timapan iti balay, sir? Nanumula ang tibalay mi, sir. Saan at ti kinanumuyo ti kapatgan? Kaya't ko makita dagiti dadakkel mo. Taapay, sir. Anya ti gagaram kadakwada. Panghasim, Jasmine. Kaya't ko ida makasarita. Awan ti dakes apanggap ko kadakwada. Iso nga intayo ko man. Mas daawak, tanag-out-of town ni Sir. Awan mo timiting da. Itala ang ama pasamak da ito eh. Sa dino nga ta probinsya tinapanan na. Awan ka dit imbaganakan ka? Awan. Ngam, pagsidda awak ti panangalan na iti biodata ni Jasmine. At dapay kit di atap ko. Nga ijay probinsya da Jasmine tinapanan na. Iti anya agapo. No pagsilpok dagiti pasamak. Kaslakas ta tinapasamak. Sinurot na ni Jasmine. Inala na ti cellphone number ni Jasmine iti biodata na. Kasta nga tangag paiso? Atap ko lang matkit di ah. Maburbor tsa anak, kadagiti mapaspasaman. Nagsubli ka anak. Sino ti kaduam? Iso ti boss ko, nang kaya't na kayo kano ang makasarita. Naimbag abigat yo, nana. Landingitek, no disturbuan kayo. Saan ko nga ibilang apan ang disturbo ti umay mo, sir? Pagyamanakit de, takayat yu ti dumapaw dito'y nanumaw apagtaangan may. Nasao ngamin ni Jasmine. Ano mabalin? Kat diyo kayatin nga agsubli di kumpanyami. Adayo ngamin iti syudad, sir. Mailiw kami, numabayag asan na pumasyar. Tapno diyo paritan nga agsubli. Ikak iti binulan a bakasyon na. Tapno agawid dito'y lugaryo. Ay, agyaman ako na inukasta, sir. Nagsingpot kayo mo't gayam abos ti anak ko. Agyaman ako na iti panangibagayo anasing petak, nana. Jakpay nangag nga imbagada ti kasta kanyak. Narabak kayo mo't gayam, sir. Di da siguro makita ti kinasingpot yo. Iso adida mo't ibaga. Anya nga nanang, mapan kamin. Umayak tumanan. Ay, anak. Saan na balay, taimbaga tibus mo, akanayon ka nga umay sumarungkar dito'y balay. Sige nga rod nanang, mapan kamin. Talaga anasing patibus mo. Nang runa, do umisam. Italaang mat anakitak na imisam. Salwadan na kayo ti Apo, iti panagbiyahiyaw. Agyaman kami nang. Patuluyan mi nga rudan. Bye-bye. Agan-anad kayo. Itulod ka iti dagos mo, Jasmine. Sumurot kanto iti opisina. Tao mo na. Di na pon itulod, sir. Magnaaklangan ang mapanidji boarding ko. Taas idagman. Saan kan nga umulog? Itulod kan. Day tati ko na
kayo. Di, sige. Agyaman naklangan, sir. Don't mention it. But welcome anyway. Naganos kayo ket din, sir. Imay naklangaron sinundon iti probinsya. Itulod nakpay dito boarding ko. Kasta ti kapatid mo kanyak, Jasmine. Ah, dito yan ti boarding house ko, sir. Dayta na pinturaan iti berde a balay. Agyaman akmanan, sir. Sige, sumaruno ako na adagos di opisina. Apaman ang maisimpak dagiti gamit ko. Sige, Jasmine. Mapana ko ni opisina. Tado ti pipirmak a papeles ijay. At dapay meeting ko inton madamdama. Nakitam ka din ni Sir Itay. Itamampay anaranyag ti rupa na asimrek dita opisina na. Anyat kaya't mo asawon itinaranyag. Sigod ka di analidam. Idi kinablawak. Imisam sa nagtungay. Sigud kat lumabas lata kaslawan nakita na. No kasta, simangpat manipod ije probinsya. Una, tadalakit nga rudain. Ngam nagbaliw nga rod tilangana. Kaya't mo asawan. Saanan analiday? Kasta nga rod tinakita kini Sir. Ay, awan ka di kadwa na simangpat. Awan mat. Jay driver na ah. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Carla. Adakan? Idi kalman tinaudi a bakasyon ko. Saan ka di? Ngam late ka ita. Saan ka kuman asimra? Imbagamot ngamin itay ni Sir asumra ka kita. Imo na laeng, tadi magasak pa iji boarding ko. Kaya't mo asawan. Nagkita kayo itay? Idi pa'y kalman Imay naksinundo. Nag-night trip kami. Naturog kami iji lugan. Indagas nakpay iji boarding ko itay. Adamot ni sir. Kastamot ni Jasmine. Adamot Jack pa'y nakita ni Sir. Ngam kuna ni Darwin, anaragsak kano ni Sir. Kunak no siya lang tinakadlaw ang naragsak ni sir. Pudno nga rod ti imbaga ni Darwin no kasta. Ang ti driver, madlaw ang nabanog. Kan kasla na puyat. Adda nga tanapananda ka ni Sir. Maamuan tayon to dayta, no makasao tayo ti driver ni sir. Kuna ni Darwin, idi impark na kano tilugan, imbaga na amapan maturog. Pudno nga rod anapanda ija probinsya. Nag-night trip da. Napuyatan ti driver. Idinto tanaturog siguro ni sir itilugan. Si kakadi, Jasmine. Mapanak ko maag-CR. Ngam ada ka matgayam di taunag. Wen, ma'am. Aguray ka. Ijay ka di probinsyayo tinapanan ni sir? Wen, ma'am. Mas dawak na rod, idi may naksinukon. Talaga lang Imbagman. Ti kaadayo ti probinsyayo. Sinukon na ka ni sir. Oray siya kat mas dawak met, ma'am. Jack mamati ngam napasama kan. Apay kasta tilaga managawid. Apay ngagpupudot ka. Kasano, kit adan dayi alos siyang makapaasal. Makadomingo ako ng tibakasyon na. Natural, sumrek ita. Saan aday tati pakasurunak, mami? Napan ka no sinundo ni Boss Dayjay a probinsyana. Anya, napan na sinundok, kunam? Importante ka dila unay dayjay alos siyang. Dayta nga rod kat. Asino kumadayjay a probinsyana? Nagtaktakan pa'y ni Sir anapan sinundo. Nag-night trip dapay kano. Ay, una yan. Adda nga ta impakan dayjay alos siyang kanibosyo. Ang mga no ginayuma naman. Agpaiso ka di, tigayuma. Itala nga na makita kakakuyog ni Sir Arumor dito'y pasdak Nakitak mo. Sigod, kat sana makikuyog ni Sir iti asino man nga empleyado. Mayat apadaanan ti istorya na dayto ya.
Posible nga ta, nga da mapasamak asaan tayo anam namain. Dayta ti padaanan tayo. Nagadu a babae ang nagsisiksi a clerk. Angam, kanayon apapanawon ni sir. Kat no kuna namit ngamin, agarang ganjang da kano. Kaguran na ti babae ang mangaram kan kuana. Nababakan o a klase ti babae ti mangaram iti lalaki. Ibang klase mo't ni Sara. Kaguran ni sir ti panagbadbado ti babae ang makitkita ti tiyan kan pusag da. Wen nga rod ka na. Saan ka no para display ti bagi? No di kat abungan. Naggasat ka man, Jasmine. Naggasat? Apay ako na yung nagasatak, ma'am. Jack pa'y nakapuot nga adda empleyado dito'y anapan sinukon ni sir. Agpayso ka di, ma'am? Jack mat ninamnama asukunan nak ni sir. Awan ka di timbagbaganakan ka? May papanitian niya, ma'am. Saan kon abaliksan? Ammo munti kayat ko asawan. Balasang ka kat barumat ni sir. Adayo ang mapasamak ti bagbagayo, ma'am. Imposible. Awan ti imposible no ayat ti pagsasaritaan. Saan na ka may karitikas ka ni boss, ma'am? Probinsya na aklaeng ako nada. Nimot Jasmine tilimabas itay dita koridor. Rinabak ko nga rod, anagasat, tay sulang ti empleyado as sinukon ni boss. Talaga ang nagasat. Kasjay gayam ti type ni sir. Konservative a babae. Wen nga rod, ado ti mangkat katawakan kwa na, takas jay ti panagkawkaws na. Ngam, isumot gayam ti type ni boss. No agbado ti babae iti di na kayat, sa umasidag amang ipakita iti motibo, kaguranan day ta a babae. Isu siguro nga ado ti inikat na a clerk. Naibaga na ngamin nga ampang da kano. Kasjay siguro ti inaramid dagiti naglabas a clerk na. Ada na panunot ko. Tapno di ibagaday jay alos siyang nga importante launay. Anya day ta, mami. Ibagamon. Agpakada ka mat iti boss mo. Ibagam amapantamat di jay probinsya mi. Taapay ko, mami. No awan kanto ang mga rapid iti trabahom, may kawalakit din ni boss yo. Kat umay na kanto mat sukunan. Ha? Kasta nga ta, mami. Umay nakmet sukunan akas iti inaramid na kinilos siyang. Naramid ng tupay iti may salos siyang. Si kanto lakit din anapintas ken nalaing a sekretaryana. Sir, mangifailak man iti leave ko, tamapan kami kini mami iti probinsyada. Manungal daw ti alaam aliv mo. May sa alawas, sir. O sige. I-file mo ti leave mo. No adda importante apapanan nyo kini mamim. Agyaman na, sir. Adayo ka di ti probinsya ni mamim. Saan mat, sir? Ngam napintas ijay. Ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Kasta ka di. Mayat nga rod a pagpasyaran. Inaramid mo matlaan, jay kunak nga agpakada ka. Wan, mami. Dinamag na pay ano adayo. Kat imbagak nga asidag. Imbagak pay nga ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Agrubot ta nga rodan. Kamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay na tamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siya nga isulaan ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agrubot ta nga rodan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay na tamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siyang nga isulaan ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana.
Saan nga ta abakla ti boss mo? Aging gangamin ita. Di nakapay pinakitaan iti panagraam. Saan mo't abakla ti gungunay na, mami? Jay mo't kunada amatyo nga gungunay. Macho nga ta. Apay nga rod nga aging ga ita. Katawan pa'y inaram na. Nasaya at no awan pa'y inaram na. Tapno siyakton. Sa bagay, husto ta ko naman anak. Sika ti may ranot iti kumpanyada. Nagbakasyon mat jay sekretarya ni sir. Timulad mat. Ang mga no si kamat ti sumarunong aglive. Sayang laang no agbakasyonak nga awan gapuna. Awan masweldo. Mayat ti agbakasyon. Ngam numadanon ti sweldo. Awan masweldo. Iso anak ko na, adya kahit ti agbakasyon, no awan makagapo. Ay, sumabali akman iti saritaan. Kayat mo ka din ni Jasmine aparakin ni sir? Ada ka ni Sir Daytan. Saan mo't asyak ti makidan na? Tapno syak ti agpili. Kasla fairy tale ngamin tinapasamak. Apay ko maa fairy tale. Di tayo pa'y matamu no arman ni Sir ni Jasmine. Dakkel ti atap ko. Nga adda pa nagkurso nada ni sir ka ni Jasmine. Pag ko na amat. Pagtaktakan kanipay timay sa alalaki, asukunan timay sa babae. No awan panagayat na. Oh, alaman. Masapol atong palak ting karik kininanang mo. Anya ka di dayta nga inkarim, sir. San ka di nga imbagag? Akada bulan, ikang ka iti oras mo, amang sarungkar kadag iti dadakkel mo. Kabutang mo ka di ida, sir. Apay ko maakabutan ko ida. Ti kabutan ko, ket amangan, no di da kapalubusan ngagtrabaho diti kumpanya. Sapay awan ni Ma'am Carla, sekretary. Ure awan ni Carla, no adda ka lakit di. Maaramid mo at amin, tanalaing kamat. Sus, nagpatiray ka pa'y, sir. Saan ka apat patiray ukan? Pudno ti ibagbagag. Imbagman, tapi na ipaiso ti boss mo ti imbagana. Di na kano kayat, adidak palubusan nga agsubli di kumpanya, nang. Nasingpot mat gayam ti boss mo. Idida mo mitag kita, pulos adipay umisam. Kanayon anak ka formal. Awan siguro ti gapuna atap no umisam. Sa bagay, dumangami ni sir, nang. Manmano nga umisam. Para kanyak, nasingpot ti boss mo. Imay nakapay sinukon ditoy. Sa bagay, kan amuyo, dakkel tinagbaliwan na. Makirin nabak pa'y no dadduman. Ada siguro makagapo no apay ako na masaan idi nga umisisem. Urayan niya di tanat na tinasken kat tinungpal na ti Karina akanayon kayo asarungkaran. Adatan dito'y probinsya yung mami. Napintas mo't ngagpaiso. Napintas ko naktumet. Urayan ta dito'y dayjay asanjo. Umay nakalakit di sukunan dito'y. Urayak day tangal daw, mami. Masigurado nga umay nakmat sukunan, akas kinilos siyang a probinsyana. Iso nga intakit di agpasyar, iti ayan dagiti agduduma a prutas. Adapay longboy dita sa kaanan ti turod. Uwan, mami. Presko nga agpaiso ti angin dito'y probinsya. Awan ngamin ti adu-alugan akas ijay syudad. Tila ang pagdaksan na dito'y. Awan ti taksi. Magmagnata amapan iti kayat tapapanan. Kasano, ket awan mati kalsada amapan ijay turod. Ngam ijay mati ayan ti prutas. Kapilitan amagnata tapno makaalata. Nalpas mo ter aramiden ta ita. Mapantaman iti kantin? Anya ka di ti kayat yo, tain naklangan gatangan, sir. Saan, Jasmine? Duata amapan, tapno agpili ta iti kayata. Ada ngamin balon ko a sandwich iti bag ko, sir. Paayan na ka di. Itaakla nga kid daw Di na ka di pagustuhan. Nga madadaal ti balon ko a sandwich, sir. Intakit din iti kantin.
Siyakton timangan iti sandwich mo. Anya? Kayat mo ti sandwich ko? Amangan no ibagam asaan anaimas, sir. Adda ka dilamot asaan anaimas. Nang runa, no naggapuken ka. Ay ka, nakitak ni Sir Sanjo. Kadwa na ni Jasmine anapan iti kantin. Kasta ka di? Itaman pa'y nga adda kaduan ni Sir Sanjo ang mapan iti kantin. Marites kayo matadwa. Ah, Awan dakas na tabalasang ni Jasmine. Barumot ni sir. Oh, di awan dakas na. Saan mi mat nga ibaga adakas Masa umilaang mat angan. Nagasat ni Jasmine. Numaadaan da iti relasyon kini Sir Sanjo. Ay talaga anagasat. Naibagak pa yan dayta ka ni Jasmine. Di na ninamnama, akursonada ti boss akanayon anaulimak. Madlaw kumat, anagbaliw ni sir. Makisaumatan kan umisam. Saan lagay ang asyak tinakadlaw? Apay nga iso ti pagsasaridaan tayo. Intayo kit din iti trabaho tayo. Ay, rumordan iti kantin. Intay umatan iti trabaho tayo. Kabaalam mo't nga aramida namin na trabaho yo kini Carla. Agsipod ta tultulungan nak, sir. Duatamat ngamin ang mga aramid. At daman kidawakan ka, Jasmine. Anya ka di dayta, sir? Mabalin ka di ako nawagan iti sir. Ha? Ay, anya lang ti ibagadag iti empleyado ditoy. No di kaawagan iti sir. Da kayo ti boss ditoy. Idinto tamay sa akla ang clerk. Bayamlat ta ita. No kayat da, di awagan dakmat itinagan ko. Ha? Da kayong mat, sir? Pagkatawaan da? Pakawanin nak. Ngam adda na isang sangayan amarikriknakan ka. Si kalahan tinakariknak iti kastoy. Sir? Di kay maawatan. Anya ka di ti sasawan yun? Ay ayaten ka unay, Jasmine. Ha? Sapay ko ma. Tama ikariak iti panagayat mo. At datapay lang dito'y probinsya, mami. Dandanin malpas ti bakasyon ko. Ngam di nakmat inawagan ni Sir Sanjo. Ikabil mo ti cellphone mo di ta ada signal na. Tapno mangeg mo no umawag. Isong adda di tatawat ti cellphone ko. Ta iso ti ayan ti signal. No awan lata ti awag na. Si kanti mangawag ken kwa na. Ang mga nunalipatan na. Saan nga ta maikawa iti kaawan ko? Apay anilo siyang kat inawagan na. Napan-napay sinukon. Adan sakat diferensya ti mata na kunakmanen. Makita na nilo siyang, ngam di na ka makita. Kurang-kurang samat da dya tao. Makapasurun nga rod. Intun kwan, pagaramidak iti saan anasaya at da dya alo siyang numakasubli ak ijay kumpanya. Wensa, tapno agbaligit ay iti panggap ta. Tubang day jay ababay. Salamat din na, Jasmine. Sungbatan na kon. Sungbatan? Nabibiit ka pa lang anagaram? Sungbatan kan? Agparinto mga ngarod iti sangom. Tapno sungbatan nak. Aguray ta kumapay iti sumagmamano ka nito. Kan saan ka nga agparintumang? Apay aso magmamano pa lang ka nito. Itan ang mga nagbahaliw ti panunot mo kat pumanaw ka. Promise, saan na ka pumanaw? Basta saan ka nga agparintumang, pangaasim. Anyang roti aramidak, tapno sungbatan nak itan. Kayat mo, taipukaw ko dito yung kumpanya nga ayatan ka? Ay, saan mo maramidan day ta, kababain? Sige man laangan, sungbatan kan. Anya? Ulitin man timbagam? Diyak nangag. No saan mo anangag, bayamon. Ibabawi kon. Oy, awan binabaw yan. Nalpas mo nga imbaga asong batan nak. Nangag mo matgayam. Apay nga ron nga aging tutulong ka. Yes! Woo! Dakamin kini Jasmine! I love you, Jasmine! Diyak mauray ti awag ni Sancho. Awagak man bareng umaybat ditoy. Sige, awagam.
I-loudspeaker mo tapno mangag ko ti saritanyo. Sige, mami. Awagak ti awanan bain. Inton bigat kumati panagawid ta ijay syudad. Wan nga rod, mami. Mayat kumano umay dito'y amang sukon kadatan. Awaga mon, tapno may palagip kan kwa na. Inta nga rod iti ayan ti signal, mami. Narigat ngamin ti signal dito unang. Daytoy tumati pagrigatan dito'y probinsya. Ibirpirok ti ayan ti signal. Hello? Sino daytoy? Hello, Sir Guapo. Amangan nyo saan kami ang makasangpot inton bigat. Tanarigat ti makipila iti bus. Nagado ti pasaheros. Anya? Dayta ka di tiyawag mo? Busy at. Tapno ipakaamok ang narigat gayam ti pampasahero abos ditoy, sir. No saan ka makasangpat inton bigat? Mangbiro kak iti kasukat mo. Ah? Ay, kuha, sir. Ikagumaak ti sumangpot. Iremedyo, tapno didak sukatan, sir. Adakan ka dayta. No makasangpat ka, ada trabahom. Ngem no saan? Ag-resign kan. Bye. Nangagyo ti saritaan mi kini, sir. Saan ka di, mami? Wen, anak ko. Kaawatan na saan ka napatag iti boss mo. Saan amasayangan amapukaw ka iti opisina. Agawaan tati agsublijay syudad, mami. Narigat tagbirok iti trabaho. Napaay ta ka din iti panggaptakan ko na. Ado dagiti insuruyo. Ngam puro matpalpak, ma'am. Awan di kay maisursuro. Kurak ngamin, no epektibo. O sige, agrubat takit din, tagsublitan, mami. Narigat ti maawanan iti trabaho. Nagrigat tagpa-interview man yan iti sabali a kumpanya. Wana, anya pa niya nga rod. Sorry, anak. Good morning, sir. Kunak man no kunam anarigat ti makipila iti bus. Inanusak ti nakipila itay parbangon, sir. Diyak ngamin kaya ti maawanan iti trabaho. Sukatan ka kuma. Ngam imbaga ngamin ni Jasmine. Ngay kang ka pa iti may sa agundaway. Ha? Naaramid mo data, Jasmine? Amo ka narigat agsapol iti trabaho. Sayang mo ti panagkadwato diti opisina ni Sanjo no agsina ta. Sanjo? Kun kunamlatan? Dakamin kini Jasmine. Isu ti type ko. Gapo iti kina-conservative na. Kasta ka di? Kablaawan kayo adwa. Mami, amuyo ka di adandaninak ikatin ni boss. No saan nga imbaga ni Jasmine nga ikanak iti may sapay agundaway? Jay probinsyana, ti kayat mo asawan? Uwan, mami. Nasaya at matgayam ti panagpuspuso na. Kasta ka di? Kabayatan ti kawan ko. Isudagayaman kini Jasmine. Addan relasyon da kini sir, mami. Jay kayat ta apadaksen, tinagbaligi ka ni Sir Sanjo? Wan, mami. Agpayson samat tay kunada at agaramid iti dakas. Makaapit matlaang iti dakas. Kasta tinapasamak kadata. Leksyon da ito'y kadata, anak ko. Madigayam ti agpanggap iti dakas iti pada na a tao. Imay kayo matpinmasyar, anak. Sir. Nang, Di da ko maawagan iti sir, nanang. Dakamin kini Jasmine. Anya, kinayat mo ti anak ko amay sa probinsyana. Nanang, awan dakas na. No probinsyana tinakariknaak iti ayat. Wen gayam, dito'y kamin to probinsyayo nga agkalaysa. Ay ayatek unay ti anak yo, a probinsyana.